Na ovaj veliki dan, to jeste dan jubileja obilježavanja Povelje Kulina Bana, želim čestitati Ministarstvu obrazovanja na čelu sa doktorom Ahmedom Omerovićem, ministru obrazovanja i nauke, što nam je ovim činom ukazao privilegiju i čast da možemo na sistemski način iskazati svoje poštovanje prema onome što je državotvorna svijest. Jedan ovakav dokument je sigurno put ka razvijanju državotvorne svijesti kod naših učenika, odnosno kod svih onih budućih generacija koje će se školovati na Tuzlanskom kantonu. Poslije dodatka udžbenika za historiju 92-95, poslije odluke o intoniranju himne na početku školske godine, zatim samog akta o izgledu i pravilnom postavljanju zastave i grba, sa ovim pravilnikom vjerujem da zaokružujemo jednu cjelinu i na tome posebno ministru doktoru Ahmedu Omeroviću želim čestitati. Hvala vam svima i neka nam je sretan dan Povelje.